네, 안녕하세요. 모두 반갑습니다. За сайн байна уу? Танилцсандаа таатай байна. 네, 계속해서 생식에 대해서 오늘도 나누겠습니다. За үргэлжлүүлэн одоо амьчин тоолны талаар хуваалцах болно. 그런데 생식에 대해서 우리가 한 가지 알아야 될 것은 생식은 식사이지 약은 아닙니다. За амьчин тоол бол хоол. Энэ бол им биш гэдгийг одоо мэдэж авах хэрэгтэй. 생식이 모든 질병에 도움이 되지만 생식이 모든 질병을 치료한다는 의미는 아닙니다. За им бол одоо аливаа өвчнийг эдгэхийн төлөө бүтээгдсэн химийн ямар нэг нэгдэл шүү дээ. Харин хоол бол энэ амьчин тоолууд ямар нэг өвчнийг эдгэхийн төлөө бүтээгдсэн юм биш ээ. 그래서 질병이 있다 그러면 일단 담당 의사의 도움을 받아서 약을 먹으면서 동시에 생식을 먹게 되면 치료 효과가 빨라집니다. Тийм учраас ожиг өвчин байх юм бол эмч эмнэлгийн байгууллагад хандаад эмчилгээнийхээ талаар энэ одоо өчүүлж аваад хэрэглэх хэрэгтэй. Эннийхээ хажуугаар намж хоолыг идснээрээ нөгөө эмчилгээ маань илүү үр дүнтэй хурдтай болно. 그런데 아시겠지만 어떤 그 고혈압이나 당뇨, 암 같은 경우는 사실은 약으로도 치료하기가 어렵습니다. Гэвч одоо зарим өвчнүүдээс хавдар байна, сахарын өвчин байна, даралтны өвчин байна. Энэ чинь ямар нэг имээр одоо төгс эмчлэгддэг өвчин бол биш шүү дээ. 그래서 고혈압 약을 10년, 20년 먹었는데도 불구하고 고혈압이 치료가 되지 않는 경우가 흔합니다. За тэгээд одоо сахарын эмчилгээ хийлгээл 10 жил, 20 жил эм тариа хэрэгэлсэн ч гэсэн одоо нөгөө л хэвээрээ байж идэг өвчлөл нь тийм тохиол зөндөө байна. 당뇨도 마찬가지입니다. 오랫동안 당뇨약을 먹어왔지만 여전히 당뇨가 완치되진 않습니다. Тэгээд сая даралтны тухай ярьсан сахарын өвчин ч гэсэн мөн адилхан эм тариа хэрэглээд одоо төгс эмчлэгдээд идэг юм бол биш байна. 그런데 고혈압과 당뇨 같은 경우는 식사와 생활 습관을 바꾸지 않으면 약으로는 거의 완벽하게 완치하기가 어렵습니다. Тэгэхээр энэ сахарын өвчлөл даралтны одоо янз бүр их багсахтай эдгээр чинь амьдралынхаа дадал зуршил хооллолт хоёроо солихгүйгээр одоо дан имээр энэ эмчилгээг зойлол байж болохгүй. 그런데 식사를 바꾸고 운동을 하고 스트레스를 조절하면 점차 약을 줄여 나가서 나중에는 약을 먹지 않아도 어느 정도 정상적으로 돌아올 가능성이 있습니다. За харин нөгөө дадал зуршлаа өөрчлөөд дасгал хийгээд хооллолтондоо хөвсгөл гаргаад за тэгээд энэ дадал зуршил нь сайжраад ирэхээр баг багаар нөгөө эмийн хэрэглэнээс баг хассаар байгаад сүлдээ эмийн хэрэглээгүй болтлоо өөрчлөлтөнд хүрэх боломж бол байдаг. 한국에서 저희 파트너 한 분은 올해 83세 된 남자분이 있습니다. За Солонгос миний хамтрагч одоо 83 настай нэг эрэгтэй хүн бий. 그런데 이 83세 이 남자분은 약 당뇨와 고혈압 약을 한 20년 이상 먹어왔습니다. Тэгээд тэр хүн маань энэ сахарын эмийг, даралтны эмийг бараг 20 жилээс дээш хугацаагаар хэрэгэлсэн гэж одоо хэлдэг. 그런데 생식을 알고 생식을 본격적으로 먹기 시작한 후 지금 2년이 지났는데 지금 고혈압 약과 당뇨 약을 완전히 끊었습니다. Тэгээд энэ хүн нөгөө хитэнгүй эзэн байна л да энэ амьчин тоолоо 2 жилийн турш идээд одоо бол энэ даралтны эм, сахарын эм хэрэглэхэ болчихсон явж байгаа. 그런데 여기서 꼭 중요한 말씀을 드리겠습니다. За эндээс би нэг чухал зүйлийг хэлж өгмөр байна. 이분은 생식을 하루에 한 번 먹는 게 아니라 하루에 2번 혹은 하루에 3번 먹었습니다. За энэ хүн бол өдөрт одоо амьчин тоолоо нэгээр биш одоо 2-оор заримдаа бүр 3-аар идсэн баггүй юу? 그리고 식사한 후에 바로 20-30분씩은 이렇게 걷는 운동을 항상 했습니다. За тэгээ хоол идснийхаа дараа 30 минут байнга ингээ алхах ийм дасгал ингээ хэрэгжүүлсэн. 그리고 나머지 다른 식사도 굉장히 조심해서 몸에 나쁜 것은 먹지 않는 시간을 가졌습니다. За бас энд одоо муу энэ өвчнөд нөлөөлөх өөр ямар нэгэн хоолундаа аль болох багасгасан байгаа байхгүй.
이렇게 철저하게 자기 관리를 한 이후부터 점차적으로 혈압과 당뇨가 개선되기 시작했습니다. За ингээд тасралтгүйгээр өөрийнхөө төлөө энэ хэрэгжүүлэлт хийсэн чинь одоо эмнээсээ салсан байгаа байхгүй юу? 그래서 이분은 83세, 즉 나이가 굉장히 많은 고령인데도 불구하고 지금 굉장히 건강하게 지금 저희와 함께 사업을 하고 있습니다. За одоо энэ хүн маань 83 настай хэрнээ одоо айгүй тийм залуулга тэр хамтдаа эрүүл болоод бас ингээд бизнес эрхлээд явж байгаа. 그리고 이분의 90세, 그러니까 앞으로 7년 뒤에 90세의 목표가 자기는 안정적인 수입을 가져가는 것이 본인의 꿈입니다. Одоо ингээд 90 нас хүртэл энэ хүнд одоо 7 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. Аюулгүйгээр эрүүл байж одоо санхүүгийн одоо боломжийг бий болгох ийм зорилго хүртэл тавьсан байна. 83세인 지금도 여전히 일을 하고 있고 또 악기를 연주도 하고 있습니다. За 83 настай хэрнээ одоо ажиллаж байна, хөгжим хүртэл тоглож байна. 그런데 어떤 분은 또 생식을 먹었는데 뭐 혈압이 개선이 안 된다, 또 당뇨가 개선이 안 된다라고 말하는 분들도 계십니다. За зарим хүмүүс нь за би одоо идчихэж байгаа. Тэгвэл даралт одоо хэвээрээ байна. Эсвэл сахарын өвчлөл маань хэвээрээ байна гэж хэлдэг хүмүүс бас бий. 제일 중요한 것은 내가 하루 식사 3끼 중에서 한 끼는 좋은 걸 먹는다고 할지라도 나머지 2끼를 조절하지 않으면 생식의 개선 효과가 굉장히 좀 떨어집니다. За би нэг удаа энэ амтсан тоолыг нэг хоолны хооронд идчихэж байгаа. Гэхдээ үлдсэн 2 удаагийнхаа хоолыг ч юм уу тий бас ингээд ямар нэгэн биенд муу хоол идэхгүйгээр хэмжээ хязгаар тогтоох ийм ам барихгүй бол бас үр дүн гарахтаа муу болчихж байгаа. 그래서 생식의 신비 책자에 보면 어떤 질병에도 분명히 도움이 된다고 얘기했지만 실제로 내가 고객에게 전했는데 어떤 분들은 먹어도 큰 변화를 느끼지 못하는 분도 있을 수 있습니다. За энэ микрофон хааж өгөөрэй. Тэмээтэй болохоор сайн сонсож. Энэ пастор энэ микрофон хаагаараа яриа нийшээ орж ирээд. Баярлалаа. За айгуу чусаанд 다시 좀 얘기해 주세요. 예. 어떤 분은 그 생식을 먹어도 이렇게 수치가 빨리 개선이 안 되는 분도 많이 있습니다. Зарим хүмүүс одоо даралтных нь үзүүлэлт эсвэл сахарын нь үзүүлэлт буухгүй байх гэдэг ч юм уу нөгөө энэ хоолоо идэж байгаа хэрнээ тийм хүмүүс байгаа. 그래서 책에 있는 대로 분명히 혈압과 당뇨에 도움이 된다고 내가 이 책을 통해서 배웠지만 실제 고객에게 전했는데 생각보다 빠르게 개선되지 않는 경우도 종종 있습니다. За тэгээ ном дээр болохоор энэ даралт нь сайн гэж байна. Сахарын үзүүлэлтийг буулгадаг гэж байна гэсэн мөртлөө миний хэрэглэгчнүүд дундаас энэ чинь үр дүн гарахгүй штэ гэж одоо хэлдэг хүмүүс байгаа байхгүй юу? 그럴 경우 대부분 자세히 알아보면 한 끼만 생식을 먹고 나머지 식사는 개선하지 않은 채로 그냥 생활이 개선되지 않은 채로 똑같이 이렇게 지나갔기 때문에 회복되는 속도가 굉장히 느려졌습니다. Тэгэхээр энэ яг үхээр ингээд сонсох юм бол нэг удаа идсэн ч гэлээ үлдсэн 2 хоолн дээрээ бас анхаараагүй тийм ээ. За тэгэхээр ийм тохиолдолд одоо бас зөвлөж өгөх хэрэгтэй болдгоо. 우리가 약을 먹으면 즉각적인 이런 어떤 효과가 있습니다. За ийм уухад бидэрт одоо ямар нэгэн үр дүн тасралтгүйгээр гарч ирдэг. 그런데 생식은 우리 몸에 영양소를 공급을 해서 피가 깨끗해지고 세포가 건강하게 되고 신체 기관이 건강하게 될 때까지 많은 시간이 필요합니다. Харин амьтан тоолыг идэх үед бидний эсхийн төвшин шимт хижээл хангагдаж за цус цэвэр болж бие организмын үйл ажиллагаа маш сайн эрүүл болоод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ийм одоо эрүүл болох үйл явцад ерөн цаг хугацаа нэлээд ордог. 예를 들어서 지금 당뇨 판정을 받은 지 얼마 되지 않은 사람이나 당뇨 전 단계에 있는 분은 생식 하루에 한 포를 먹고 운동을 하면 개선 속도가 빨라질 수 있습니다. За жишээлбэл одоо дөнгөж нөгөө сахар гэж онцлогдсон эсвэл одоо ихэнх шатандаа яваа хүмүүсд бол өдөрт ингээд нөгөө соёолж хоолоо нэг удаа идээд
Тэгээд ядаж ингээд дасгал хөдөлгөөн авсруулах юм бол үр дүн нь арай хурдан гарч болно тийм ээ. 그런데 오랫동안 당뇨약이나 고혈압을 먹은 분들이 생식을 먹으면 하루 한 포만으로 빠르게 개선되기는 어렵습니다. За гэтэл одоо олон жилийн даралтны юм эсвэл одоо сахарын юм уусан хүмүүсийн хувьд болохоор зөвхөн өдөрт ганц удаа идэх нь бол бас хангалтгүй арай удаашрч байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ үзүүлэлтэд үр дүн сайжруулахын тулд илүү өдрийн одоо идэх тоог нэмэх хэрэгтэй байна. 그래서 혈압 수치가 높거나 당뇨 수치가 높은 분은 또 오래 되신 분은 반드시 하루에 2끼 혹은 3끼를 먹어야 빠르게 효과가 있다라는 것을 꼭 잊지 않으셔야 됩니다. За тэгэхээр нэг зүйлийг битгий мартаарай. Олон жилийн турш одоо даргалны юм сахарын юм уусан хүн байгаа бол доор хаяж өдөрт 2 удаа 3 удаа энэ хоолоо идэх ёстой шүү гэдгийг санах хэрэгтэй. 그리고 생식을 먹을 때 또 나머지 음식은 조심해야 된다라는 생각을 꼭 가지셔야 합니다. За мөн одоо энэ амчин тоолоор хоолж явах үедээ бусад үлдсэн цаг үед хоолж байгаа хоолндоо ч гэсэн бас анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 네, 생식은 약이 아니지만 우리 몸에서 피를 깨끗하게 함으로 또 그리고 필요한 영양소를 공급함으로 우리 몸이 빨리 재생되는 효과가 있습니다. За энэ хоол маань энэ биш шүү дээ. Гэхдээ энэ хоолыг идснээрээ бидний цус ингээд цэвэрлэгдэж байгаа. За тэгээд бидний биеинд одоо шимт хижээл хангамж ирчихэж байгаа. Тэр хэрэгснээрээ бидний нөхөн төлжих биеийн энэ чадвар нь сайжирчж байгаа юм. 우리가 지금까지 배운 대로 생식에는 나쁜 것이 하나도 들어있지 않고 몸에 필요한 영양소는 많이 들어있는 것은 분명한 사실입니다. Тэгэхээр энэ амчин хоолн дотор хүний бие тортой ямар ч одоо нэг ширхэгч элемент ороогүй тэр утгаараа одоо бидний бие торхоор энэ маш сайн шинжиж илээ өдөө хоол гэж одоо өдөөлт бид нар сурсаар байгаа шүү дээ. 그래서 이 시간에 왜 생식을 먹어야 하는지 반복해서 우리가 정확하게 배워야 할 이유가 있습니다. За тийм учраас энэ цагт бид нар ингээд давтан яагаад энэ хоолыг идэх хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар ингээд сурсаар байгаа юм. 내가 이 사람들에게 이게 전달을 하려면 내가 어느 정도 잘 이해를 해야만 상대방을 좀 설득할 수 있기 때문에 이 시간에 배우는 목적이 내가 상대방에게 잘 전달하는 방법을 배운다. 그런 마음으로 여기서 참여했으면 좋겠습니다. За тэгээ бид нар одоо бусдад энэ хоолыг дамжуулахын тулд өөрөө тодорхой хэмжээнд мэдчихэж тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ суралцж байгаа цагаа би одоо бусдад эрүүл мэндийн талаар сайн таниулж энэ хоолоо өгөх гэж байгаа мө гэсэн хандлага сэтгэлтэйгээр сонсоосоо гэж хүсэж байна. 반복해서 계속해서 말씀드리지만 한국에서 지금 30년 동안 많은 사람들에게 이 생식이 공급되었습니다. За энэ хоол маань одоо Солонгос улсын хувьд бол 30 гаруй жилийн туршид маш олон зуун сая хүмүүст одоо идэгдэж тийм ээ ирсэн хоол байхгүй юу? 만약에 효과가 없었거나 도움이 안 됐다면 이미 벌써 생산을 중단했을 겁니다. Энэ микрофон хааж өгөөрэй. Энэ хэрвээ ингээ үр дүн гарахгүй байсан бол энэ алхивдын энэ үйлдвэрлэл зогсчих байсан шүү дээ. Үр дүн байсан учраас өдөө өртөл үргэлжилсэн гэсэн. 지금도 한국에서 많은 암 환자들이 발생을 하고 있습니다. 해마다 한 25만 명 정도의 암 환자가 발생하고 있습니다. 25만 명. Жил болгон одоо ч гэсэн ингээд онцлогдож байгаа хавдрын өвчлөлтөн бол Солонгос 250 мянган хүн байна жил болгон. 근데 그중에 많은 분들이 암에 걸리면 인터넷에서 무엇을 먹어야 암이 재발하지 않을지 또 치료에 도움이 될지 이렇게 검색을 합니다. Тэгээд ийм өвчний онц сонссон хүмүүс хамгийн түрүүнд интернетээр сайдаг зүйл юу гэхээр хор тавдрын өвчлөлийг одоо тархахгүй байх ямар арга байна? Юу идэх ёстой вэ гэдэг ийм хайлт хамгийн түрүүнд хийгдэж байгаа байхгүй юу? 그래서 그중에 많은 분들이 이 생식을 알게 되고 또한 생식을 구입하게 됩니다. За тэгээд энэ хайлтаараа дамжуулаад энэ амьчин тоолыг олж мэдээд тэгээд маш олноор одоо худалдаа авалт явагддаг байна. 그런데 또 반면에 어떤 분들은 생식에 대해서 전혀 모르기 때문에 생식 외에 다른 어떤 몸에 좋은 것을 찾기 시작하고 많은 돈을 낭비하게 됩니다.
За гэтэл зарим хүмүүсийн хувьд бол яг нөгөө энэ амь шим тоолны талаар огт сонсогдуулаагүй учраас өөр одоо олон янзын бүтээгдэхүүн хэрэглэж одоо санхүүгийнхаа дэнд өргүү зардал гаргаад тэгээс сүүлд нь мэдэх тохиолдол байдаг. 우리가 이 시간을 통해서 배우는 것은 왜 생식이 좋은지 우리가 먼저 깨닫고 우리가 깨달은 바를 쉽게, 가능하면 쉽게 전달하기 위해서 지금 이 시간에 함께 공부하고 있습니다. За бид нар энэ цагаар яагаад энийг ингэ сурч байгаа гэхээр яаж одоо хэлбэрхээ аргаар өөрийнхөө хэмжээнд сайн ойлгоод бусдад энэ хоолыг идэх нь яагаад бидний бие организм сайн юм бэ гэдгийг одоо мэдэж авахын төлөө юм. 아마 앞으로도 반복해서 또 생식에 대해서 또 계속 이렇게 공부하게 될 것입니다. За хойшиж ихсэн үргэлжлүүлэн бид нар ингэ сурсаар байх болон энэ хоолныхаа талаар. 네, 오늘은 지난주에 이어서 또 계속해서 말씀을 드리겠습니다. За өнөөдөр ингээд өнгөрсөн 7 хоногоос сурсныхаа араас одоо үргэлжлүүлээд сурна. 네, 지난번에 했던 내용인데 왜 생식을 먹어야 되나요? За өнгөрсөн 7 хоногч гэсэн энийг бас харсан шүү дээ тийм. Яагаад энэ амжин тоолыг идэх ёстой вэ? 보통 잘 생식에 대해서 모르기 때문에 그냥 밥만 잘 먹으면 되지 않느냐라고 보통 생각을 합니다. За ихэнх хүмүүс нөгөө энэ хоолны талаар сайн мэдэхгүй учраас зүгээр хоолоо сайн идэхэд болохыг биш шүү гэж одоо асуудаг байна. 그리고 실제적으로 몽골 분들도 육류를 좋아하기 때문에 난 야채를 같은 걸 먹지 않아도 충분히 뭐 건강하다라고 생각할 수도 있습니다. За махан хүнс хэрэгэлдэг төлхөө хэрэгэлдэг монголчуудад би нэг ногоо иддэггүй угаасаа гэхдээ би эрүүл байгаа гэж бодож иж магадгүй. 그런데 통계는 다른 얘기를 하고 있습니다. 즉 몽골인들의 평균 수명이 짧다는 것입니다. Гэтэл одоо судалгаа буюу тэ статистик тоо өөр зүйлийг харуулж байгаа байхгүй. Тэр нь одоо нөгөө монгол хүний наслалт, эрүүл наслалт, дундаж наслалтын үзүүлэлт өөр гарч байна. 여러 환경적인 원인이 있겠지만 그래도 가장 대표적인 것은 결국 음식입니다. Амжиж олон одоо шалтгаан нөлөө байгаа ч гэлээ хамгийн том одоо шалтгаан бол энэ хоолнос юм аа. Микрофон хааж өгөөрэй. 네, 그래서 네, 목사님 괜찮으세요? 네. 자, 이 첫 번째 질문. 그런데 대부분 다 그 가정에서 집에서 식사를 하지만 우리 몸에 좋은 것을 골고루 먹기가 대체로 어렵습니다. Бид нар гэр хэрэгтэй хоол хийгээд идчихэж байгаа. Гэхдээ бид нар үнэхээр одоо тасралтгүйгээр байнгын одоо энэ шинэ хичээлийг яг хоол хүнсээс авч ийнэг бол энэ хэцүү юм. 특히나 몸에 좋은 것을 골고루 섭취한다. 이런 것은 가격도 문제가 있고 시간도 부족하고 또 구입하는 것도 쉽지 않습니다. За ялангуяа энд одоо хэрэгтэй амин дэмэд одоо авах хэрэгтэй гэсэн хүнсний зүйлийг авах гэхээр санхүүгийн бэрхшээл тулгарч जैन, цаг их орж जैन. За бас зарим одоо түүхий бүтээгдэхүүнүүдийг олоход хэцүү. 그런데 이 어려운 일을 생식 한 포로 간단하게 해결할 수 있다는 것입니다. За гэтэл яг энэ хэцүү бэрхшээлтэй асуудлыг ерөөсөө л энэ нэг тоол маань хэлбэрхнаар шийдээд өгсөн байгаа байхгүй. 그래서 사람들에게 생식을 이렇게 전한다는 것은 그분들의 식생활을 바꾸는 가장 중요한 일이기도 합니다. За тэгэхээр бид нар энэ хоолыг бусдад дамжуулж байгаа нь тэр хүмүүсийн одоо хооллолтын тэр дадал зуршлыг өөрчилж өгөхөд маш том нөлөө үзүүлж байгаа байхгүй. 이 생식을 통해서 평소에 많이 섭취하던 과일과 채소 등 이런 것들을 그리고 곡물 자연스럽게 그리고 쉽게 매일매일 먹을 수 있게 되는 것입니다. Бид нар энэ амжин тоолоор дамжуулаад насан туршдаа уул нь идчих ёстой тэр их хүнсний ногоо, жимсгэн үр тариа, эслэг болоод тэдгээр мөөг гаралтай бүх тэр түүхий бүтээгдэхүүнийг байгалийнхын байдлаар нь шууд идэх боломж үүсэж байгаа. 그리고 생식을 먹는 이 작은 습관을 통해서 본인과 가족과 주변 사람들의 건강을 도울 수 있게 됩니다. За тэгээд энэ өдөрт нэг удаа идчихэж байгаа энэ чухал энэ хооллолтын дадлаараа дамжуулаад бид нар эргэн тойрныхоо хүмүүст гэр бүлдээ маш сайн нөлөө үзүүлж эхэлж байгаа байхгүй.
그런데 조금 전에 말씀드린 것처럼 고혈압이 오래됐고 당뇨가 오래됐고 또 다른 질병이 있으면 하루 한 번만으로 한 포만으로는 부족하기 때문에 적어도 음. 하루에 두 번 혹은 세 번 이렇게 권유를 해야 합니다. За тэгээ түрүү хэлсэнчлэн даралтны юм, сахарын юм одоо удаан жил хэрэглэсэн хүмүүс байх юм бол энэ чинь өдөрт нэгээр идэх нь хангалтгүй байх нь шүү дээ. Дор хаяж 2, 3-аар ингээд идчихэж үр дүнгээ бас хурдсах нь. 그래서 특히 암 환자 같은 경우 이 생식은 굉장히 중요한 역할을 합니다. За ялангуяа энэ хавдрын өвчлөлттэй хүмүүст бол энэ амьд тоол нь маш өндөр өр нөлөөг өгдөг. 암 환자가 수술이나 항암 치료할 때 굉장히 체력이 중요합니다. За одоо хавдрын өвчтөнгүүд маань хагалгаа хийлгэх, хийм эмчилгээ, туяа эмчилгээнд орох үед одоо биеийн жин одоо бид бүх зүйлээ алдаж эхэлдэг. 특히 항암 중일 때는 이게 음식을 먹기가 보통 쉽지 않습니다. За ялангуяа энэ эмчилгээний үед хавдрын өвчтөй хүмүүс хоол идэнэ гэдэг бол маш хэцүү хэлбэр биш болчихж байгаа байхгүй юу? 그리고 항암제는 독성이 강하기 때문에 간 수치가 계속 올라갑니다. Тэгээд нөгөө химийн хордлого нь маш хүчтэй учраас хим эмчилгээнийхэн илгэний нөгөө хордлогын тоо нэлээд их өсчдөг гэсэн үг. 그런데 생식은 아주 간단하게 물이나 두유 혹은 우유에 타서 먹으면 한 끼 식사가 되기 때문에 암 환자도 아주 쉽게 식사를 영양 공급을 할 수 있습니다. За тэгээ энэ хоолыг нөгөө сүү юм уу, бууртганы сүү, ус тийм ээ, ийм хүйтэн тасалгааны температуртай шингэн зүйлд найруулаад уучхаараа нэг удаагийн хоол шүү дээ. Тэгэхээр хавдрын өвчтөй хүмүүст нь нөгөө алдагдсан байгаа тэр шин тэжээлээ хэлбэрхэн олж авах боломж бүрдчихэж байгаа. 그래서 생식에 들어있는 골고루 들어있는 그 영양소를 꾸준하게 계속 섭취하게 되면 면역력이 차츰 좋아져서 암과 싸울 수 있는 몸을 만들어 나가게 됩니다. Тэгэхээр энэ хавдрын өвчтөй хүмүүс маань энэ хоолыг идэхээр нөгөө дархлааны хувьд энэ чинь маш сайн болоод ирж байгаа байхгүй. Энэ үедээ нөгөө хавдартай тэмцэх өөрийнх нь байгалийн чадвар сайжраад ирнэ гэсэн үг. 특히 식물에 들어있는 고유의 그 파이토케미칼 성분이 항암제 또 항산화제 역할을 합니다. Ялангуяа энэ ургамал ногоонд агуулгаддаг энэ өвөрмөц байгалийн эдгэх энэ баг антибиотик гэж хэлж байгаа байхгүй. Фитохимикал нь одоо хүчтэй хоргоожүүлэлт болдог, бас хорд хавдрын эсрэг ажилдаг ийм үүргийг гүйцэтгэдэг. 또 생식에 들어있는 그 섬유질이 몸속에 있는 독한 나쁜 물질을 바깥으로 빼내주기 때문에 장도 건강하게 될 수 있습니다. За мөн энэ хоолнд одоо эслэг агуулгдсан байдаг. Тийм учраас биеийг одоо хоргоожүүлэх нь, нүтгэнийг сайн гадагшлуулах нь тэгснээрээ гидс орчмын одоо эрүүл мэндийг маш сайн сайжруулж дархлаа бас өсгөдөг баг. сайжруулдаг баг. 나중에 한 번 더 말씀드리겠지만 생식은 항암제의 부작용을 줄여주고 생존율을 높여줄 수 있습니다. За тэгэхээр дараа бас яригдана. Гэхдээ нэмээд хэлэхэд одоо хавдрын өвчтөй хүмүүсийн амьдрах одоо чадамж гэж хэлнэ. Одоо эмчилгээний дараах энийг одоо хоол маань устгаж байгаа байхгүй юу? Дээрээс нь аливаа эмчилгээнийх нь хордлогууд нөгөө гаж үзэгдлүүд их гарч байгаа шүү дээ. тэдгэрийг нь маш сайн багасгаж өгдөг гэсэн үг. 그런데 암에 걸렸다는 것은 내 몸에 굉장히 위험 신호가 나타났기 때문에 일반 그러니까 발화생식보다는 산삼배양건이라는 좋은 원료가 많이 들어있는 그 생식을 반드시 먹어야 합니다. За тэгэхээр хавдрын өвчтөй гэсэн онш гарсан л бол энэ чинь нөгөө биед аюултай дохио штэ тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр энгийн соёолч хоол идэхээсээ илүү хүн ороход зөвлөж ороход найрлагатай, өөрөөр хэлбэл маш сайн өндөр тун найрлагатай тэр хоолыг идэхийг одоо хавдрын өвчтүүдэд зөвлөдөг. 물론 그 모든 암 환자가 그 산삼배양건 생식을 먹는다고 해서 다 나을 수는 없습니다. Амьдж бүх өвчтнүүд одоо энэ хоолоор хооллосоор одоо эдгэрнэ гэж ойлгож болохгүй. 그런데 많은 분들이 생식을 꾸준하게 그러니까 하루에 두 끼, 세 끼 꾸준하게 열심히 드신 분들은 어떤 다른 드시지 않은 사람보다 비교해서
훨씬 더 몸의 컨디션이라든가 생존율이 더 좋습니다. Тэгэхээр одоо олон удаагийн нөгөө туршилтаар батлагдсан байна л да. Хэрвээ амжимт хоолыг 2-3 удаа өдөрт байнга иддэг байсан хадрын өвчтөн бусад иддэггүй өвчтнүүдтэй харьцуулах юм бол амьд одоо тэг арай урт наслах чадамж нь илүү байсан гэдгийг одоо харуулж байгаа. 다시 말씀드리지만 생식이 암을 치료하는 치료제는 아니지만 암과 싸울 수 있는 몸의 환경을 만들어주는 좋은 식품이라는 것입니다. За тэгэхээр дахин хэлье, энэ бол им биш. Гэхдээ энэ хоол нь хор тавдрын эсрэг тэмцэж чадах миний бие организм дах маш сайн орчныг л бий болгож өгч байгаа юм. 그러면 생식이 건강에 도움이 된다는 어떤 근거가 있냐고 물어볼 수도 있습니다. За тэгвэл энэ хоол чинь одоо эрүүл мэндэд ямар одоо тустай тийм ээ баталгаа байгаа юм бэ гэж хүмүүс бас асууж болно. 지금까지 말씀드린 대로 생식에 들어있는 신운, 효소, 엽록소, 비타민, 미네랄, 섬유질, 바로 이렇게 살아있는 영양소 그리고 좋은 성분이 우리 몸의 면역력을 정상화시켜주기 때문에 도움이 됩니다. За нэгдүгээрт мэдээж одоо энэ түүхий орцсонд байгаа тий үр хөврөл, энэ фермент, хлорофилл, аминдам эрдэс эслэг зэрэг энэ орцууд амьдаараа байгаа. Тэгээд энэ шин тэжээл нь бидний биеийн дархлааны систем хэвийн болгодог учраас тустай. 지난 시간에 생식이 해독 작용 그리고 신체 재생 작용에 도움이 된다고 말씀드렸습니다. За өнгөрсөн хичээл дээр энэ хоол маань нөхөнд бие организмын нөхөнд үйлжилт үйл ажиллагааг маш сайн хоргоожуулж бас цэвэрлж өгдөгөө гэдэг талаар өгүүлсэн шүү дээ. 그래서 대부분의 그 환자분들에게 생식을 꼭 추천하는 이유가 이처럼 몸이 정상적으로 회복되는데 큰 도움을 줄 수 있기 때문입니다. За тийм учраас энэ өвчтөй байгаа хүмүүст те ихэнх ожиг өвчтөй хүмүүст энэ хоолыг ингээд зөвлөж байгаа шалтгаан нь маш хурдан нөгөө хүний бие хэвийн байдалд ороход нь тус болж байгаа юм. 특히 생식에 좀 많이 들어있는 다양하게 들어있는 파이토케미컬이 질병을 예방하거나 부작용 없이 치료하는 천년 약제의 역할을 한다. 이것이 과학적으로 증명이 되었습니다. За ялангуяа энэ түүхий орцонд байгаа фитохимикал гэдэг энэ бодис найрлага маань өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, гаж нөлөөгүй ийм байгалийн эмийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Тэгээ энэний шинжлэх ухаанаар аль хэдийн батлагдсан байгаа. 그리고 또 생식 한 포를 보면 양이 사실 너무 적어요. 그래서 이걸 먹으면 배가 고프다라고 많이들 말씀하십니다. Тэгээ энэ хоолыг амжимт хоолыг харуул хэмжээ нь бага. Тэгээд одоо нэг удаагийн хооллолтын оронд хэрэглэхээр татаж чадах уу гэсэн ийм асуулт хүмүүс бас өгч байгаа. 저도 생식을 처음 먹을 때는 아침에 주로 먹었는데 그걸 먹고 나면 금방 배가 고픔을 느꼈습니다. Би ч гэсэн анх идчих байхдаа өглөөдөө идчихсэн. Тэгээ идсэн дараа ингээл тэр дорхон бол өлсөд байсан. 그래서 생식에 물에 타서 먹는 것보다 두유나 우유에 꼭 타서 먹고 있습니다. Тийм учраас нөгөө усанд найруулахаас илүү сүү эсвэл шар буурцны сүүнд найруулад идчихэж байгаа байхгүй юу? 그런데 이 생식을 꾸준히 먹다 보니까 점차적으로 배가 덜 고파지는 것을 나중에 느끼게 되었습니다. За тэгээд тасралтгүй идэх тусам одоо нөгөө өсөх мэдрэмж байхгүй болоод яг миний хотоодонд энэ зохицолдсон хэмжээний хооллолт болоод өлсөх нь ингээд өөр ингээд арилж байгааг анзаарсан. 그런데 생식은 양이 적어도 일반적으로 조리한 그러니까 화식보다는 에너지 효율, 즉 우리 몸에서 활용하는 그 효율이 5배에서 6배 정도 더 높기 때문에 적게 먹어도 우리 몸에서는 충분하게 건강 관리 유지하는 데 문제가 없습니다. Энэ амжимт хоол нь бидний болгож иддэг хоол идэхэд те гардаг энерги, бие организм зарцуулдаг энерги байгаа ш эрчим хүч. Тэр хоолноос бүр ингээд 5-аас 6 дахин илүү ийм эрчим хүчийг биднэрт үр ашигтайгаар өгч байгаа байхгүй юу? Бага хэмжээгээр эзсэн ч гэлээ тийм ээ. Тэгжээж бидний нөгөө бие махбодод шаардлагатай шим тэжээл тэр бүх зүйлийг хангаж хүргэж өгнө, эрүүл мэндэд хамгаалах, хадгалахад бас тусалж байгаа. 그리고 또 어르신들 그러니까 몸이 아픈 우리 나이 드신 그 부모님들에게 생식이 도움이 될 수 있는지 물어보는 분들도 계십니다. За бас хүмүүс одоо бие суултай өндөр насны аав ээж тийм ээ
эрүүл мэндэд нь санаа зовж байгаа хүмүүс эцэг эхтэй өгч болох уу гэдэг асуудаг. 생식은 특히 기력이 없거나 환자, 어르신, 어른들에게 꼭 필요한 영양소를 공급하기 때문에 질병 예방이나 회복에 틀림없이 도움이 됩니다. За энэ хоол маань одоо эрч хүч султай ядруу хүчтэй. Эсвэл одоо ахмад настангуудад одоо зайлшгүй шаардлагатай тэр шимт хичээлийг нь өгж идэг. Тэгээд дархлаа болон байгалийн эдгэх өөрөө өөрийгөө эдгэх чадварыг сайжруулдаг учраас одоо заавал идэх хэрэгтэй гэж бид нар зөвлөдөг. 바라 생식은 일단 어르신들이 먹어도 소화가 잘 되기 때문에 누구나 부담 없이 먹을 수 있습니다. Ялангуяа одоо энэ соёолч хоол настангууд идэх юм бол энэ хоол боловсруулах үйл ажиллагаанд аягүй сайн байхгүй юу? Тийм учраас хинч бай одоо идэхэд одоо тааламжтай аюулгүй. 그런데 면역력이 떨어져 있거나 아주 힘이 없는 분들은 그 산삼 배양근 생식을 먹게 되면 몸에 조금 더 힘을 얻게 됩니다. За хэрвээ бүр ингэ сул биетэй өвчтөй байгаа дархлаа онцсон тийм ээ ийм хүмүүсийн хувьд бол арай нөгөө зэрлэг хүн орхиодын үндэстэй хоол идэх юм бол арай хүч ингээд илүү орж байгаа гэсэн үг. 그리고 어떤 음식보다 간단하게 바로 적극적으로 이렇게 주기적 그러니까 매일 간단하게 먹을 수 있기 때문에 꾸준하게 건강 관리를 할 수 있습니다. Тэгэхээр ямар ч одоо хоолноос илүүтэй хялбархан найруулал идэж болох тул одоо эрүүл мэндэ тогтмол ингээд сайн болгосоор байх боломжит хоол болсон гэсэн үг. 또 아이들에게 이 생식이 도움이 되느냐고 물어봅니다. За бас хүүхдүүдэд энэ хоол тийм сайн уу гэж асуудаг. 특히 아이들이 그 아침이나 혹은 간식으로 이 생식을 먹게 하면 아이들이 건강할 뿐만 아니라 키가 크는 데에도 굉장히 큰 도움을 줄 수 있습니다. Тэгээ шимт хоолыг өглөөний цайных нь оронд эсвэл одоо нөгөө хоол хооронд нэг хөнгөн юм идэх гэдэг шүү дээ. Тэр үед нь идүүлэх юм бол хүүхдэд хэрэгтэй байгаа тэр шимт хичээлийг нь тэнцвэртэй авах боломж бүрдэнэ. Дээрээс нь ялангуяа энэ ясны хөгжилд аягүй сайн учраас өсөлтөнд их тустай болдог, өндөр болдог гэсэн үг. 다만 한두 달 먹고 멈추는 것이 아니라 아이들이 어느 정도 자랄 때까지는 매일 꾸준하게 먹는 것이 제일 중요합니다. Нэг хоёрхан сар идэж зогсох биш. Одоо тэр өсөлтийн насанд ямар ч байсан тогтмол байнга идүүлэх нь одоо илүү сайн үр дүн гарна гэсэн үг. 또 제게 이렇게 전화가 와서 막 갑작스럽게 질문을 합니다. 생식이 왜 좋은지 한마디로 해달라고 설명해 달라고 합니다. За ингээд дамжуулж явах заримдаа утсаар гинт хүн залгаад энэ амьд шимт хоол чи юу сайн юм бэ нэг тайлбарлаах та гэдэг юм таардаг гэн. 그럴 때 제가 가장 많이 쓰는 대답은 생식을 먹게 되면 피가 깨끗해집니다라고 대답합니다. За яг ийм одоо богинохон тайлбар хийх шаардлагатай үед би ингэж хариулдаг. Амьд шимт хоолыг идэх үед хүний цус цэвэрлэгддэг юм аа. 우리 몸의 피는 내가 먹는 음식, 물, 공기로 만들어집니다. Бидний цус бидний идэж байгаа хоол, ууж байгаа ус, амьсгалж байгаа агаар гурваар одоо ямар байх вэ гэдэг нь шийдэгддэг. 생식에는 우리 몸에 좋은 비타민, 미네랄, 영양소가 자연 그대로 들어있지만 나쁜 것은 하나도 들어있지 않습니다. За энэ шимт хоолнд ч нэ аминд мэрдэс шимт хичээ бүгд байгалаар агуулгдсан хүний биед хортой нэмэлт ямар ч одоо бодис агуулгадаггүй. 그래서 생식을 먹는다는 것은 우리 몸에 가장 좋은 피를 만들 수 있는 원료를 공급한다는 뜻입니다. За тэгэхээр энэ амьд шимт хоолоор хооллоод байна гэдэг чинь бид өөрсдийнхөө цусыг хамгийн төгс одоо тэр цуснд хэрэгтэй бүх шимт хичээлээр нь хангаад байна л гэсэн утга болох юм. 우리 몸의 피가 깨끗해지면 혈액순환이 잘 될 수밖에 없습니다. За бидний цус одоо үнэхээр шинчлэгдсэн шингэн тийм ээ цэвэр болчих юм бол цусны цусаар хангагдж байгаа бүх хангамж одоо эрүүл болно шүү дээ. Цусан хангамж. 혈액순환이 잘 되면 온몸 구석 모세 혈관을 통해서 모든 세포에 산소와 영양소가 충분히 공급될 수 있습니다. За цус маань үнэхээр цэвэр эрүүл болчих юм бол судсуудаараа дамжуулагдаад бүх эдгэрхтэнд байгаа эсвүүдэд хүчил төрөх шимт хичээл яг зохистой зөв очих байхгүй юу?
그래서 우리 몸의 각 세포로 이루어진 그 신체 기관들이 결국 좋은 세포가 좋은 신체 건강 기관을 만들어내는 것입니다. Тэгээд нөгөө эргэтэн болгонд байгаа эсүүд чинь нөгөө хангамжаа авчгаар чинь эргэтэн болгоны үйл ажиллагаа нөхөн төлжилт эрүүл байх тэр нь цаашлаад ерөнхий бие организм эрүүл байх нөхцөлийг л нөхөн төлжилтийг бий болгочихж байна гэсэн үг. 그래서 생식을 많이 먹고 또 오래 먹으면 먹을수록 우리 몸이 더욱더 건강해질 수 있습니다. Тэгэхээр энэ амжилт тоолыг их идэх тусам урт удаан хугацаанд тийм тасралтгүй идэх тусам л ерөөсөө эрүүлжээл ах боломжтой. 그리고 아까 암에 대해서 얘기 중인데요. 암 수술 끝나고 항암 치료 중일 때 생식을 먹어도 되나요? 라고 질문을 하십니다. За бас хавдрын өвчтөй хүмүүс магадгүй те би одоо хагалгаа хийлгээд дууслаа сая хими эмчилгээ хийлгэж байгаа одоо энэ хоолыг идэж болох уу гэж бас асуудаг. 생식은 무엇보다 일단 처음 내가 암 진단을 받았을 때부터 그러니까 수술하기 전부터 계속해서 집중적으로 먹는 것이 제일 중요합니다. Тэгээ хавдрын өвчтөй хүмүүст бол одоо зөвлөх хэрэгтэй аншлагдсан цагаас ихтэй бүр хагалгаанд орхосоо өмнө те аншаа мэдсэн л бол тэр үеэс энэ хоолыг эрчимтэй идэж эхлэх хэрэгтэй гэж. 다만 위암이나 대장암, 그렇게 소화기 계통 같은 경우는 수술 후에 일반 식사를 할 수 있을 때부터 생식을 다시 먹는 것이 필요합니다. Ганцхан нөгөө ходоод эсвэл одоо бүдүүн гидсний хавдрын үед энэ чинь нөгөө хоол боловсруулах хотолцооны мис засал шүү дээ. Энэ мис заслын дараа ердийн хоол идэж чаддаг болсон үеэсээ одоо энэ хоолоор хооллож болно. 그래서 위암이나 대장암 위에 다른 암 같은 경우는 수술 후에 일반 식사를 할 수 있으면 바로 그때부터 생식을 집중적으로 드시면 됩니다. Тэгэхээр бусад одоо бүх төрлийн хавдрын үед бол зүгээр идэж болно. Ганцхан ходоод бүдүүн гидсний хавдрын хагалгаа дуусны дараа энэ хизээ одоо хоолоо идэж болно гэсэн тэр үеэс л иднэ гэдгийг л одоо анхаарахад болно. 그래서 특히 항암 중일 때 생식을 먹게 되면 영양소도 공급할 수 있고 면역력에도 도움이 되고 항암제 독성도 줄어들고 간도 보호해주는 효과가 있다고 아까 말씀을 드렸습니다. За ялангуяа хими эмчилгээний үед одоо энэ хоолыг заавал идэх ёстой. Учир нь одоо бид нар бага хэмжээгээр идсэн ч бай бие шаардлагатай тэр шинэ тэжээлийг тэнцвэртэйгээр тасралтгүйгээр авна шүү дээ. Тэгээд дархлаа нь сайжрахаас гадна хэвийн болохоос гадна хавдрын энэ эмчилгээний эмийн хорт гаж нөлөөнүүдийг одоо бууруулж илэг гэмтгээс хамгаалах юм үйлчилгээтэй байгаа байхгүй. 약 한 10몇 년 전에 일본에서 하루 한 끼만 먹는 나구모 요시노리라는 박사가 있었습니다. Бараг 17 жилийн өмнө энэ Японы Нагумо Йошинори гэдэг хүн өдөрт нэг хоол гэдэг одоо юм ном гаргасан байгаа байхгүй юу? 이분도 의사인데 이분은 하루 한 끼만 식사하는 분이었습니다. За энэ хүн болохоор өөрөө эмч хүн. Тэгээд энэ хүн өдөрт нэг л хоол идэх юм юу тавьсан байна л да. Одоо нэг нотолгоо үзүүлж байгаа байхгүй юу? 물론 몽골과 좀 환경이 다르기 때문에 일본은 좀 굉장히 좀 마른 편인데 다른 사람들보단 약 한 20년 정도 젊어 보입니다. Ер нь Япон хүмүүс одоо ажиглавал бусад улс орны хүмүүсээс ажиглуултыг харьцуулахад бараг 20 насаар залуу харагдцгаагаад идэг штэ тий. 그런데 아무나 따라할 수가 없는 단점이 있습니다. За гэтэл одоо хинч одоо тэрийг дагаж чадхааргүй нэг тийм сул тал байгаа. 그 한 끼를 어떻게 먹느냐가 굉장히 중요하기 때문입니다. Яг л өдөрт нэг л удаа идэж байгаа тэр хоол нь одоо яаж хийгдсэн хоол вэ гэдгийг харах юм бол ингээ мэдэж авна. 한국에서 저도 처음 이 책을 보았을 때 처음 따라 해봤는데 일주일 만에 저는 포기했습니다. Би Солонгост байхдаа анхны номыг уншаад би дуурайх гэж утсан. Тэгээд 7 хоног яваад бүр бууж өгсөн. 도저히 배가 고파서 뭐 더 이상 할 수가 없었습니다. бүр өлсөөд ерөөсөө цаашаа өргөжлүүлэх ямар ч нөхцөлгүй юм билээ. 그런데 이분은 자기 몸을 통해서 실제적으로 얼마나 건강했는지를 증명했습니다. Тэгээ энэ хүн яг ингэж идээд өөрийнхөө биеэр нөлтлөгөө үзүүлсэн байхгүй. Ингэж хооллох нь
хүний бид ямар их эрүүл мэндийг өгдөг юм бэ гэдгийг. 우리도 이 생식을 통해서 하루 2끼 혹은 하루에 3끼 정도를 생식을 먹고 완전히 안 먹는 다른 식사도 조금, 그러니까 생식을 먹고 다른 식사를 조금 추가하거나 양을 줄이게 되면 우리 몸도 이처럼 굉장히 가벼워지고 몸도 건강하게 될 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр одоо өөрт байгаа энэ амьд шимт хоолыг яг энэ аргаар идэхдээ бусад энгийн хоолоо арай хэмжээг нь багасгах за мөн арай эрүүл хооллолт болгох тал дээр анхаарал идэх юм бол одоо энэ хүний яриад байгаа шиг үр дүнг мөн үзэх боломжтой. 특히 다이어트 할 때 무조건 굶게 되면 나중에 요요 현상이 와서 오히려 더 살이 찌는 부작용이 생길 수도 있습니다. За ялангуяа нөө турхаар дэглэн барьж байгаа хүмүүс ингээд шууд өлсөж турах гэдэг тийм. Тэгээ энэ өлсөж дэглэн барих чинь дараа харин ч илүү хортой бүр нэмж одоо жин нэмэх ийм зүй бус үзэгдлүүд гарч байгаа байхгүй. 그런데 생식을 하루 2끼 먹으면서 이렇게 조절하게 되면 나중에 요요 현상도 적어지고 또 영양 공급도 이렇게 계속 되기 때문에 꾸준하게 유지를 할 수 있게 됩니다. Гэтэл энэ өдөрт 2 удаас амьд хоолоо идээд тэгээд одоо өөртөө бас ингээд нэлийн анхаарал дэглэмээ сайн бариад идэх юм бол биеийн хэлбэр өөрчлөгдөх бас эрүүлж шимт хижээл хангамжаа авч турах. За дээрэс нь хамгийн гол зүйл нь нөгөө тасралтгүй үргэлжлүүлж чадах боломжтой болдог. 그래서 지금 여기에 제 얘기를 듣고 있는 분들은 본인부터 하루에 한 2끼를 아침과 저녁 혹은 보통 그게 좋겠는데 낮에는 일반 식사를 하고 아침과 저녁 생식을 먹고 조금 식사 부족하면 조금만 보충해서 몇 개월만 해보십시오. 분명히 본인도 몸이 달라지는 것을 확실하게 느낄 수 있습니다. За миний яриг сонсч байгаа энд байгаа хүмүүс та бүхэн нэг үзээрэй. Өдөрт одоо 2 удаа хооллоод тийм ээ өглөө оройны хоолоо, өдөр нь энгийн хоолоо идээд эсвэл одоо өглөө өдөр иддэгсэн ч ингээд нэг хэд яваад идэх юм бол одоо өөрийнхөө хувьд мэдрэн маш ингээ эрүүлж байгаагаа, хөнгөн болж байгаагаа одоо аяанда мэдрэх боломжтой. 내가 직접 실천하기는 쉽지는 않지만 그렇게 2개월, 3개월 지나면 내 몸이 달라진다는 것을 분명히 느낄 수 있습니다. За мэдээж одоо би энийг үргэлжлүүлээд 2-3 сар идээд ингээд мэдэрх юм бол биеийн харьцаа байдал ч гэсэн өөрчлөгдөж байгааг анзаарах тийм хэмжээнд хүрнэ гэсэн. 자, 이렇게 통계에도 나와 있습니다. 대장암 같은 경우는 약 90% 이상 식사를 바꾸게 되면 예방할 수 있습니다. Одоо ийм судалгаа байгаа хгүй статистик бүдүүн гидсний хорт хавдраас хооллолтоо ингээд сольж шинжлэх үед одоо 90% хүртэл урьдчилан сэргийлж чаддаг. 유방암은 한 50% 그리고 전립선암은 한 75% 정도가 식사 내용을 바꾸는 것만으로도 예방이 가능합니다. Хоолныхоо тэр одоо агуулга тэдгэрийг ингээд огцом шинжилэл өөрчлөл хувьсгал гаргахад одоо хөхний хорт хавдраас 50%, төрөө булчирхайн хорт хавдраас 75% хүртэл сэргийлж боломж үүсдэг байна. 그리고 뿐만 아니라 많은 암들도 식사를 잘 바꾸게 되면 한 50% 정도는 예방할 수 있다고 보고 있습니다. Тэгээд бусад төрлийн хавдрууд ч гэсэн одоо энэ хооллолтоо солих үед 50% хүртэл хуваараар урьдчилан сэргийлэх боломж бүрддэг. 그런데 제가 보니까 지난번에도 이게 채팅 쪽에 질문이 있던 것 같아요. 근데 제가 몽골로 돼서가 이게 무슨 말인지 제가 못 알아들어요. 네. 네, 자, 한번 말씀해 주세요. 네. Энэ нөгөө асуулт тавьсан байна гэнэ үү? За хараацгаая. Тэгэхээр түрүүчийнх дээр бас тавьсан байсан би монгол хэлээр байсан болохоор аюу чадаагүй шүү гинэ харж ойлгож чадаагүй. 좋은 저녁입니다. 엄마가 다리 아프고 걸어지도 못하고 상태예요. 그래서 지금 해밀리크, 칼슘, 갈디막 그거 3개월 동안 먹고 있습니다. 그러더니 최근에 병원에 가더니 무릎 안에 있어야 될 그 물이 그거는 그 물이 없어졌다고 그런 증상이 나타났대요.
이 더 이 칼슘과 물을 먹어야 이게 또 정상적으로 회복될 수 있냐. 거기에 그 물이 없어졌다는 얘기가 어떤 의미인가요? 잠깐만요. 그 그 무릎 있잖아요. 무릎 물의 안에 염증 얘기하는 건가요? 아니에요. 잠깐만요. 제가 이게 1번 한번 확인해 볼게요. 관절액이 없어졌다. 아, 관절, 무릎 관절, 연골 쪽의 말씀인가요? 네, 네. 무릎 관절액이. 네. 그게 그 우리 한국 같은 경우는 이제 그 관절 연골을 치료한 의료기가 있어요. 음, 그래서 그 생식과 음, 이제 그 의료기를 같이 사용하면 음, 염증이 줄게 되면 통증도 사라지게 되고 음, 걷는데도 굉장히 많이 도움을 받을 수 있어요. 근데 음, 이제 일단 그 어머님 체중이 어떻게 되냐면 체중이 좀 이렇게 비만한 건지 음, 아니면 예. 그러면 음, 일단 그 체중을 줄이는 것도 굉장히 많은 도움이 될 수 있습니다. 음, 그 음, 체중을 줄이는 방법은 오늘 제가 말씀드린 것처럼 음, 생식을 통해서 기본적으로 좀 체중을 줄이는 것, 그게 좀 제일 중요하고요. 또 음, 몸에 이게 염증이 있다면 저희 제품 중에 이 몽골에 공급이 된 커큐민이라고 있어요. 커큐민 지금부터 공급되고 있는데, 예, 이 음, 커큐민이 염증 제거에 많이 도움이 돼요. 음. 그래서 Асуулт 제가 асуусан байгаа те. За хариулт нь явж шүү. Солонгосын хувьд болохоор нөгөө үеийн хүчний эмчилгээнийх нь давхар одоо уудаг эмийг уугаад тэгээд хоолоо идээд кальцаа уугаад ингээд баримталдаг. Монголын хувьд болохоор зөвлөхөд одоо энэ турмерик буюу куркумин гэдээ байж байгаа. Энэ бол нөгөө өрөвсөл юм уу одоо юм дутагдсан зүйлсүүдийг тижээж хангаж шинээр шинчилж нөхөн төлөвчтөн тусалж байгаа байхгүй юу? Энийг хэрэгжилж болж байна. За эсвэл биеийн жингээ бас ямар байгаа болоо жин асвал одоо бас энэ маш их тус болдгийг шүү. Тэгээд түрүү ярьсан нөө жингийн талаарх зөвлөгөөг бас хэрэгжүүлбэл магадгүй сайн тус болох байхаа гэнэ. 저희가 그 여러 건강 보조 식품이 많이 있는데요. 음, 다양하게 골고루 먹는 것도 제일 또 중요하겠지만 우선적으로 일단 병원의 치료를 받는 게 제일 첫 번째. 왜냐하면 그 정확하게 원인이 무엇인지 그걸 아는 게 가장 중요하고요. 그다음에 이제 두 번째 할 수 있는 게 식사 그리고 저희가 관절 건강에 도움이 되는 또 제품이 있어요. 관절 음. 건강. 네네. 네, 그걸 따로요? 헬스부터 뭐부터 따로요? 칼슘 말고 관절 아, 건강. 아하, 네. 예. За яг уймчин зориулсан уулын бүтээгдэхүүн байдгийн байна. Одоо Монголд бол орж ирэх бидний манай энэ хэмлийн бас бүтээгдэхүүн байна л да. Тэгэхээр тэрийг магадгүй захиалж хэрэглэж болно. Ерөнхийдөө хооллолт аягүй чухал шүү. Тасралтгүй сайн идэх хэрэгтэй. Тэр хоолоо кальцтайгаа куркуминтай магадгүй тийм ээ. Тэгээд нэмээд хэрэгтэй гэвэл тэр үе мөчнийх нь бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэж болох нэ. 그래서 건강보조식품은 직접적인 치료제가 아니기 때문에 음, 꾸준하게 먹는 것이 제일 중요한데 그중에 첫 번째가 생식, 그다음에 음, 관절이 안 좋은 분은 관절 건강 그 보조제를 같이 먹는 것. 음, 그것이 도움이 될 수 있겠습니다. 음. 또 다른 질문이 또 있었나요? 예. Тэр нөгөө үе мөчний бэлтгэл ер нь энэ бэлтгэлүүч нь бол юм биш шүү дээ. Тэгээ тасралтгүй идчихээж эмчилгээтэй хавсарч ээж үр дүн сайн гарах байхгүй. Тэгээ учраас тэр хамгийн түрүүнд үндсэн хоол тэгээд үе мөчний бүтээгдэхүүн за тэгээд магадгүй өрөвслийн шинжтэй байвал куркумин нэмж болох нэ. За нөгөө дараагийн асуулт нь 위 안에 산채 있고요. 어떤 생식을 먹어야 또 더욱 먹을 수 있는 뭐 있을까요? 위암이라 그러셨나요? 산채. 아직 암 아닌 것 같아요. 위염이나 예, 염정이죠. 지금
가장 빠르게 도움이 될 수 있는 것은 저희가 아가리쿠스라고 있어요. За энэ хотоодны шарахтай аль хоол идвэл дээр үеийг асуусан шүү дээ. За нэмэлт юу уух вэ гэж. За хэмэллийн агарикус гэд мөөгний бэлтгэл байдаг. За энэ бол хамгийн хурдан одоо хотоодонд маш сайн нөлөө үзүүлдэг жоохон үнэтэй бүтээгдэхүүн байгаа. 그게 다음 주에 저희가 새로운 신제품으로 이렇게 나오게 되는데 음. 그 위가 안 좋고 위장이 또 그 장이 안 좋은 분에게 그 아가리쿠스를 먹게 되면 굉장히 빠르게 이렇게 도움을 받을 수 있어요. 물론 이제 길게 보면 생식을 꾸준하게 먹으면 이제 이게 점차적으로 위에 도움을 줄 수 있지만 당장 빠르게 도움을 줄 수 있는 것은 아가리쿠스 100이라는 제품이 있어요. 그걸 드시면 아마 빠르게 본인이 좋아진다는 것을 느낄 수 있습니다. За агарикус гэдэг энэ мөөг дэлхий дээр хамгийн үнэтэй мөөг шүү дээ. Энд чинь нөгөө айгу мундаг юу байхгүй юу? Өөрөө түүхийд. Тэгээ энүүгээр одоо эртлөө дахиад шинэ бүтээгдэхүүн гарч байгаа юм байна. Хурдан энийг одоо ерөөс үр дүнтэй ингээд арга хэмжээ авъя гэвэл энэ мөгний бэлтгэлийг хэрэгжилж болно. Урт удаан хугацаанд энийгээ ингээд сайн бариад аажинд нь ингээд шимэгдүүлээ гайгүй болгоёг бол мэдээж одоо энэ үндсэн хоолоо тасралтгүй идэх нь дээр байгаа. 이렇게 제가 의사가 아닌데 이렇게 질병에 대해서 질문하시면 제가 이게 확실하게 치료가 된다라는 말을 안타깝지만 제가 할 수가 없습니다. За би одоо эмч биш шүү дээ. Гэхдээ өвчний талаар асуул би одоо баттай энийг чи эмчилчихнэ гэж бол хэлж чадахгүй. 우선적으로 가장 빠른 게 이 약이 기본적으로 가장 빠르게 이 효과는 있습니다. За мэдээж одоо та эмнэлэгт хандаад эмчилгээ авч байгаа бол тэрнтэйгээ хавсарснараа илүү хурдан үр дүн үүснэ гэдэг нь чухал. 그런데 근본적으로 재발 방지하고 내가 약의 부작용을 줄여 나가면서 계속해서 좋아지려면 생식과 보조식품을 함께 먹으면 분명하게 도움이 됩니다. За би эмчилгээгээ мэдээ сайн аваад тэгээд цаашаа энэ эрүүлжсэн байдлаа хадгалъя. Өшөө дахиж өвдөхгүй бай. Одоо нэмж ямар нэгэн тийм ээ өвчин нэрвэтгэхгүй байя гэвэл мэдээж одоо энүүгээр хооллоод эрүүл мэндэд урьдчилан сэргийлэх боломж нь бол байгаа. 또 다른 질문 계속 있으면 제 질문이 4가지 나와 있는데요. 또요? 자, асуулт бас гараад ирсэн. 채팅란에. 네. 잠깐만요. хаана вэ би хардггүй. 잠깐만요. 뉴트런트. 나한테는 왔는데? 그래요? asуулт байхгүй. 제가 또 제가 이제 다음 주까지 생식을 하고 그 다음에 또 제품에 대해서 또 반복해서 계속 교육을 할 겁니다. 그래서 그 제품에 대해서 또 질병 관련해서 어떤 제품을 먹어야 되는지도 이어서 저희가 계속해서 교육을 준비하고 있습니다. 그래서 дараа 7 хоног хүртэл одоо энэ амьд шимт хоолоо орчхоод тэрний дараа 7 хоногоос эхлээд энэ бүтээгдэхүүн болгон дээр тайлбарх байхгүй юу. Тэргээд энэ бүтээгдэхүүн одоо ямар өвчлөлттэй, ямар одоо эмгэгтэй хүмүүс идвэл зохисдог юм бэ, сайн юм бэ гэдгийг холбож тайлбарлаж өгөх болно. 그리고 처음 시작할 때 제가 말씀을 드렸잖아요. 어떤 분은 똑같이 당뇨인데 어떤 분은 빠르게 효과가 나타나는 분이 있고 또 어떤 분은 조금 늦게 효과가 나타나는 분이 있어요. Тэгээд анх нөө ихтэй хэлсэн шүү дээ. Адилхан ингээд сахарын одоо эмгэг байна. Тэгэхээр энэ адилхан идсэн хүмүүст нэгэнд нь болохоор их хурдан үр дүн, нөгөөдөгт нь болохоор их урт удаан хугацаанд идчихэж үр дүн гарах юм онцлогуд байдаг. 근데 그것은 각자 개인의 식습관과 생활 습관 또 운동 경험 이렇게 여러 가지 변수가 있습니다. Тэгээ зүйл чи юутай холбоотой вэ гэхээр нөгөө хооллолтын дадал зуршил, амьдралын хэм маяг, хөдөлгөөнд дасгал хийдгүүгүй юу гэдэг бас олон зүйлээс шалтгаалж байгаа байхгүй юу? 그래서 생식을 다른 사람들에게 아픈 환자들에게 생식을 권할 때는 다른 음식도 조심하라고 같이 일러주는 것이 꼭 도움이 됩니다. За тэгэхээр энэ амьд шимт хоолоо босдод зөвлөхдөө та хэлэнгуй ямар нэгэн ожиг өвчлөл байгаа бол одоо бусад хоолн дээрээ ч гэсэн та бас анхаарангаа идэх шүү гэж
заавал ингээ хэлж өгч байгаа. 그리고 조금 더 빠른 결과를 얻기 위해서는 반드시 2끼 혹은 3끼를 이렇게 조금 부담이 되더라도 그렇게 드시게 해야 빠르게 실제적으로 아, 이게 정말 도움이 되는구나라는 것을 빠르게 느낄 수 있습니다. За мөн одоо арай олон жилийн уужиг өвчтөй явсан хүмүүсийн хувьд болохоор хурдан үр дүн үзье гэвэл нөгөө идэж байгаа доозоо нэг биш одоо 2 3 ч юм болгоул одоо илүү үр дүнтэй. 또 질문 왔어요. 네. 그거 있잖아요. 지난번에 또 있었는데 투석 환자가 있는데 네. 이런 환자가 먹을 수 있냐고요. 제가 생식을 못 먹는 딱 한 분이 있다면, 한 질병이 있다면 신장을 투석하시는 분은 생식을 먹으면 안 됩니다. За энэ ингэж бүгдээрээ сайн анхаарч байгаарай. Бөөрийн дутагдалд байгаа аппаратанд орж байгаа хүний хувьд бол энэ хоол хориглогддог. 왜냐하면 투석 환자는 이게 칼슘 섭취를 제한하기 때문입니다. Шалтгаан нь одоо кальциум. Одоо энэ өвчнүүдэд нөгөө кальц хориглогдох хэрэгтэй юм байна шүү дээ. 그래서 야채를 먹을 때도 이렇게 물에 좀 뜨거운 물에 데쳐서 칼슘을 빼고 칼륨. 그 칼륨을 빼고 먹게 하는데 생식에는 기본적으로 칼륨이 많이 들어 있습니다. нөгөө ногооны тэр калийг хүртэл усанд ингээд бүр ингээд буцалж байгаа усанд дүрээд тэр калийг нь алга болгож байгаад идэх ёстой заалттай байгаа байхгүй. Тийм учраас амжийн тоолонд одоо энэ калиум их байгаа учраас одоо хориглодог юм аа. 또 생식 이 콩팥의 기능이 아주 떨어져서 병원 의사 선생님이 칼륨을 가능한 먹지 말라고 하는 경우에도 생식을 먹으면 안 됩니다. За бас бөөрийн үйл ажиллагаанд нэлээд доголдол үүсээд калийг хориглосон заалттай байвал бас идэх боломжгүй байна шүү. 왜냐하면 그런 경우 칼륨 이 섭취량이 많아지면 갑자기 그러니까 돌연사, 심장에 무리가 가기 때문에 갑자기 사망하는 경우도 있기 때문입니다. Яг гэвэл кали нөгөө бөөрөнд ачааллыг сингнээр одоо өгчихнэ шүү дээ. Нэмээд тийм учраас нөгөө аюултай гэж үздэг байна. 그런데 병원에서 칼륨을 먹지 말라고 하지 않는다면 사실은 신장, 콩팥에 가장 좋은 음식은 바로 생식입니다. За эмнэлгээс кали хэрэглэж болохгүй гэд хориглосон заалт биш л бол бөөрийн зүгээр яг эмгэгүүдэд л өөр төрлийн тийм эмгэгтэй байсан ч гэсэн одоо идэх нь хамгийн сайн. 우리 콩팥이 하는 일은 피를 걸러주는 일인데 지금까지 말씀드린 것처럼 생식이 피를 가장 깨끗하게 만드는 음식이기 때문에 간과 콩팥은 정말 우리 그 생식이 좋아하는 음식입니다. Тэгээд энэ бөөрийн үйл ажиллагаа чинь цус цэвэршүүлээд дээ шүү дээ. Тэгээд түрүү хэлсэн шүү дээ энэ хоол чинь цусыг цэвэрхэн болгож өгдөг, цэвэршүүлээд идэг. Тэгэхээр энэ элэг бөөр хоёрт бол уул нь одоо хамгийн дурладаг хоол нь энэ хоол байгаа юм аа. 자, 오늘 여기까지 하고요. 또 질문 다음 시간에 계속 생식에서 이어가기 때문에. За одоо энэ хүртэл ингээд дуусгаад асуултаа би дараагийн хичээл дээр аваад хариулж өгье. 모두 수고하셨습니다. За 감사합니다. бүгдээ маш сайн байлаа. Бүгдэнд нь баярлалаа. 발사. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.